Aye ebizibu bino ebigiireke bidaku by'abantu abagiireke besenza ku kyalo kuno. Pegati ku kyalo kuno kwideke kwesenza kwa abantu abaviira obwabwe ke balina emize egy'okusimula abafu. Era kyakwesanga kyatutoire n'enviiri ku mutwe okujja okwagaana ng'omutuuze munaifwe mukyala Sulaimani Musenero ke bamutoirewo ebisigalira biri kungulu ebindi bagiire nabyo. Saawe eno buli mufu ali kufa tulikwewaliikirira n'ifwe tubaire tulikwesunga okufa aye buli saawe eno tutya okufa olw'okuba nti twidda kufa batuziikule abasawo bagemye ekigambo ino titwidde oba okufa n'okuli kuyiga abantu okuziikula abantu kuno buli ligombe lifuire kuziga mutwe gwa muntu. Twena tulikwewaliikirira buli w'amagombe gatandise ogasansulawo olw'okuziikula abafu. Kirungi kyokola okuba nga oli kwa Wai Media mwe bali kutugoberera mu Bonambozi zaife abambi ku YouTube kituyizaamu amaani era tusaba yakabaka ali kusubscribinga to go ahead and subscribe. Don't just stop at watching. Tubasaba bamikwano mu subscribing. Don't forget even to buy membership packs. Jia ku YouTube channel yaife ngomaze ku subscribinga eri yawali ekigambo join bambi jia waliwo membership packs obenga ogula akasente kwa wana kotu akatuyamba kuko kutambula mu byalo nga tunonya amawulire. Don't even forget waliwo awali super thanks ngomaze okubona video yaife waliwo awali super thanks once awo ku video yo clickingeku chona chotayo kiba kituyamba nga wemba kubye ndi Yazid Yolisigira owaife usedomvikado ona kulwa lero mpwine mu district y'Ebugweri ngene Ekyalo kiri kusatira eriyo abantu abalogo abali kutambula ku byalo ku kyalo obwire baje bazikula abafu balumuka n'enyama era nga abataka bali mu kusatira abataka batukoberenge mu nabawiranga bogera ati muibanga ngali ya mwezi abantu abasobanga batano bagirenga babazikula wabula ku magombo oluiso bayagana owangoye n'ekitulinga kirimu akitegeeza nti bano ababikola babagire n'enyama n'ebintu ebindi ng'obuwanga era nga batebereza nti oba oli awo eriyo abalogo abali ku lomuze guno kuba atali mulogo tosobola kutambula bwire nojja mwirimbo oba mu magombe nojja nozikula mufu omufu atibwa buli muntu yayina ati omufu yani bakuba ati bitera kukwawo wali wa magombe wekanga kuba omuntu aba yavumbula mu bwenseno aye ne Bugweri eri abantu abatali kutya magombe era ngo twogera wano nga mbakobye eri Ekyalo kyebeta ka Bugweri mwigombola eri Ibulanko muri siye Bugweri eno eri abantu abagufuira omuze bane bwe bajja okulambala bene basuka saawo temukagaawo musanvu batandika okutambula mu nsiko tutwidde ababanga eri ebibagemye aba babeerere nga balamu aye kiriwo saawo temukaga musanvu abantu ng'ekyalo kiboze abantu bawulira nga bawulira isanda kutengeeta ngeri abantu abali kutambula ate omuntu wabanga ali kuliya iwe oli munumba tasobola kujja n'omwanganga so n'embeere tuweeri era nga webukeereire eri amagombe ag'omukyala yaziikibwa ibanga liwezeekuku babe bamweta Lukiya Musenero wano yali mukyala Sulai ono abantu bagiire bazikula bawenye kumbali mbali basimye kumbali okw'amagombe baida batola yebayenda era kikobebwa ntimbo abataka babwine ngoye nga de balese kuliya ngobulanga bale bagiire n'enyama n'ebintu ebindi byona so embere toweri mbera ya kusatula ku kyalo wabulanga tukitegeera kuti abantu abasoba abatano
mwibanga gali ya mwezi ku kyalo kino bagire nga babazikula so wanogona tuone otwebukiza ni bani abalikole ebikola bino tuwiza abataka nti mwibanga limo maze nga banga obali ya myaka nga 13 bino bibairewo bakate bino bibeti bangawo wabula mbweriyo abasenze eri abantu abali bakasenga ku kyalo kuno bebali kusubiriza muntu obuli awo na abaida n'omuze guno ogw'okulumuka obwire bano balumuka obwire bajja ku magomba g'abantu bajja batola bajja batandika okubazikula so eri abantu era ngeri abataka bali kusonkanga mu mbweriyo bali kusonkanga mu olunwe bakati oyo ebikolwa bye babyekengera mbo bamulaga ni police atifo oyo mbweriyo alina isabo bamulaga ni police bakati oyo kasoka ide ku kyalo kuno tutufunanga mirembe yenigira mu bikolwa by'okuzikula abantu aye kiboneka alina engeri yakola ebintu bye olwaja ku police bamulekula era omuze gubayenga gukeyongera so ifato tusa tuli eno tukona abataka batukobere kumbere eno tubone na ngeri kyetu sabola okusala amagezi akokendeza omuze guno kuba ekyalo kiri kusatira abantu batandise okuti okuba kuli obwire no kukyale ka bugweri ayibulanko abantu bali kutya olwa abantu bali kujanga bazikula abafu so muzaidi onkobere kuku so tukobere kumbera okutya koimwe tukobere kumbera eri okukyalo kono yokusimula abantu kyalo kono embera ya kabine eri twena mizaino olw'okusimula abafu kuba sawa ya buti buli muntu alina magombe ge ali kusigala nga aliga kumu olw'okutya okw'amaani kuba tuli kwewalikirira olw'abasawo ab'ekinansi abaidde ku kyalo kuno bali kusimulanga emitwe mbulije balikoleramu ebigango kale titwidi oba gigonya abantu oba tigigonya abantu oba babulya oba bakola batya aye ng'obuganga bali kujanga nabo ebigere babireka kale tulina okutya kwa amaani nno tusaba obuyinza batuyambe batutolere ku abantu abo tukobere ku bantu abagire nga basimulwa embera ebaire etya mwibanga eryo mwezi mulamba abantu bameka bagire nga basimulwa abantu abagire nga basimulwa tuli ni mama waifono lukiya musenero twaba ni Fatuma Yakubu twaba n'omwana wa Badiru twaba n'omwana wa Osinya bona nga abo bagire nga babasima n'omwami eriyo yibatola mu bikade eyo nga bamulete eno ni mukazi we bona babasima babatwala kale kiri kutweinamiza ti muntu mulalo oyo buli gantu gali magombe gona ifu ku kyalo kuno kuzira mutwe kale twafuna okwewalikirira kwa amaani ino kyoka bwe twalinga tusubikiza muntu tutinoyo bamutwala twali tuli awo kunja yako ati bamweyimirira ize kale titwidi oba n'ekyalo kyona kiri kunumirwanga oba be titwidi nkali eno ku kyalo kyeka bugweri ngene ekyalo kiri mu kusatira olwa abalogo abali kutiisa abantu abalogo bafuusa abalogo ifatu tubatya nowe bigala namulingiza mu kamera ya lumuka so muzeyi ki mubizibu eno ebizibu biryawo bitugemye ekyalo kyona nga bwowulire nibwo weine amagombe nga gatisa tujje mpola ojja kutukobera amagombe nga gatisa abantu nga bati omuntu gayafa natali wuwo abantu bali kutwala obugumu okujja ku magombe bana bali kwegerera obuyiga kubanga omuyiga mwene ayiwa omuntu tasobola kujja ku magombe kujja kutoolayo buganga aye bana bali kwegerera obuyiga kino ekyalo kibaireke kizira ku buzibu kubanga nze banzaalire kuno tiwuliranga ku emyaka gyenkuze aye gagati ga myaka ng'etaano inuma ebizibu bino byeyongera ku kyalo kuno ng'ebizibu ebyo byona biri kuva ku buyiga era obweitale bakamanga buli ali kukulamu ati ali kujja kuki ku buyiga so tukoberewe nawo gana amagombe bagazikwireri amagombe gano bagazikula enkeera ku yidi lwali lwa kutaanu nga tuli kujja ku yidi batabanga dada bamulya ku yidi kale awo tidi kuba bamulya aye ng'ensonga yeene entuufu yabasenze abesenziza ku kyalo ka bugweri so amagombe gano bagazikula batya atuwe ekifaani omuntu azira gano abe ekifaani bagasimula batya bagasimula ya mitwe ekitegeeza batoolamu akaganga ke bali kwenda
ebisigalira babireka awo kungulu kubanga bo kuba ya mitwe yebategula ekintu kyabwe. Atusobola okulowooza nti ebisigalira byasigala mwenga bajja nabyo kuba tuli kutebereza butebereze kuba ezira alengezanga y'okuyabona bulungi mwalingayo okumwabona nga amagulu galimu ezira amagulu galiyo ayo akaganga kaziramu. So tutebereza nti bali benda buwanga era bajirenga. Okay, so wena omuzeeyi tukwenda otukobere kuno kungulu mwayagana kuki kuno kyemwategeera ku nti oba oli awo amagombe gano bagasimwire? Twayagana kwera nga kuli kwekituli neitaka nga batoire yeitaka eryagansi liryawe era kyetwategeera ku nti amagombe gano omufu akaganga bajire nako kubanga omutu ekituli kyali ya mitwetu. So ngaimwe abantu abokukyalo mwategeeza ab'obuyinza ku kyalo kuno bataawo ku olukiiko era ni difference yena nga bamaze otegeera bamunonera yakibona ekikolwa ekyo ekyakolebwa. Tuwulireko ku nti eriyo ng'ekyalo ye mwasonkamu olunwe. Lwaki ono mwamusonkamu olunwe? Twamusonkamu olunwe kubanga ebintu byakola ne bivaaku tumusonke muki olunwe niwe baba bavubuka 10 oba 5 oba agaana wuwe abavubuka aba 5 bakola kyowuwe ate kati bakukyalo kino tiba kukyalo kuno bwire sawa 5 oba agaana wuwe kubanga nze nkolera Bugaya yendi neiduuka lyange aye Bugaya nvayo ku sawa 4 gembita na ali enjira olutuuka masage ndina okwagaana abantu 5 obwire obwo baba bakola ki alikuno neka yebali kujja okulya. Okay, tuyanza muzeeyi tukaja mu maiso n'ensonga eno ekyalo ekyakabugwere kiri mu kusatira olw'abantu abakirumbya abatambula obwire nga masemula abafu era nga ebitundu ebyo tuli kubyagaananga yaganawo okubigera oba n'ebitawooma tutwidi. So mami tukobereko ku mbeera eno bino byatandika ebyokusomera kusomera abafu ku kyalo kuno. Ebintu bino bitandise olw'abasaga ab'ekinansi abali kwida ku kyalo kuno ke buli mwana ali kulaga ali kwega ebyokwida ndaba abantu kale baidi nti omuntu ogw'omuntu no gwida ndaba omuntu mbwera akaganga nike bata mu bigango baida ndaba omuntu kale batumaze kuifa abantu titukali na mirembe era woba na magombe go ogakuuma bukuuma obo kujoga sansani yawo aye libamananga nti omuntu yafuire baida igulo irala kale ifu ekikolwa ekyo kiri tuleetera amaziga okweinamira kuba omuntu twaye tuvire mu mbeere eyo kabiri okwirayo okwagana ke bamugomoire ekintu ekyo kiri tweinamiza kale government yetu yambe government ejja kuba yamba kirungi police etuse police ni government ero sine etandikirwa ku police n'abana mawule tono okwidano kiragabula gebe nalema era tudaja tutegeeze abakulu ababona bino kwa bino bibonebwe ensi yona police yena alemerwa yena kivumbi neyebugweri era ku region ne Kampala baida kubona. So embere bereta ku kyalo kono tuwire nti abantu bangi bagirenga babasemula embere bairembi kuba ni sawa yabuti ku kyalo kuno kuzira igombe liri mu mutwe tulina bina byerere buli gotuke igombe bali simo bali mu kibali obali liga lyona bali sima baja n'omutwe aye bigere babireka baja na mutwe aye tibalogo bali abantu wabula baja na buganga kusekula tibali yakunyama banange omusaga akati byena kubisekebwa ayera bino banange nti amagombe bambi nogatuukira agatali gange nagababa kasooka afwe ng'okola dduwa era okujja okumusomera mba wala era nti anokuti amagombe gatibwa omuntu eyafa. Tuwulireko ku ti amagombe mangi gabagirenga basimula tukobereko basimula ku 1 ne 1 basimula mugenzi Fatuma mukaya kubu wangapi oyo yali mukyala mulalu batebago basimula omwana wa mami oli twa speed ono mukyala mulalu yafanga mulalu ngali kwa kazole kale ago babona nga baida kuloga ku kyalo kuna abalalu bona ekyalo kibe balalu oyo mulala ate owundi owo omwami Osinya Makowa basi mo wa mwami Badiru Osinye abaira amazi ibanga mu magombe omwana abaira amazi emyaka nga 10 mulala
Omwana yali mwana wa myaka ngemeka? Mwana yali wa myaka nga 5. So ono okumusimula wabita wibanga kinga mamaze okumuziika? Ono oli mugenzi lukiya? Omwana gabaire gabise emyaka 5 inuma bajayo musimula. So ate owundi bali bakamuziiko wa Badiru gabita wiki ndala baja bamusimulamu. Ni Fatuma yali yakali kumala mwezi baja bamusimulamu. Naye kuno kuli kwa abafu kuno kuzira kigambo mufu bona babatwala. Era no mugenzi luki yabaire amaze emyaka 13 mu Magombe. Baide batolamu omutwe baja nagwo. Kali banange. So we mwatyamya olukiiko lwero si wano, olukiiko lw'ekyalo temutyamya kukumbeera yona eriwo? Embeera twatyama era tiyatugasa kuba ife kuno ku kyalo kumpi n'abasawo bona ni beerosi kale oba musoniga ati twama naye nga ife erosi musawo nowerosi wano yena musawo deputy musawo nga muli bubi mama. Kale tusula bubi. So butisaga eno tukobaire oti muli kukuuma Amagombe. Bantu baba batisaako kuba noimwe okuba kuliya nga mukuuma Amagombe? Benda bafuuti benda balamu bakali kwira kubalamu benda bafu. Era woba n'Amagombe go wotyame eyo tibaidayo. Ayo omufu oyo bamwenda. Ate bana abali kujja butigano kyemukola kino ky'okujja nti bujja muli kujja musaanya wa Amagombe batagabona twegala okuida okugasima kuba eriyo lwobanga okooye ino koli kuti okubaayo waja wagasaanyawo. Kale ne kitubeesa mu bigogo eyo n'okusaanyawo. Okay. So imwe mba mulamba itimulirako ku bantu bano bwire nga balumuka mu bigogo eno mu bisande eno? Eyo mu bigogo tibalumuka kuba baida mpola era n'okusima towulira baida na buuma butontono buti balina goma gatontono agasima basima oti basima nvubo yanswa oba kiina kya muti gwanumba. Kale tobawulira ke bali kutambula. Ekizibu ekyobuwanga nga kifuuse ekizibu kyokuba eno basawo bawonya ino abantu ezira nakuwonya wabula bagema bwa contractor bakikulaminga bukulaminga yezira kuwonya kuba n'okulogo kweno okukuloga iwe gwe babonanga Amagombe go gakulemesisa bakutega iwe mwene bakutega oba bibonge ebyo byakulwala oba iwe mwene waba n'ebizibu byo. Kale titwidi oba buganga obwono bututegesa oba no butega titwidi ana ebintu eby'ekyalo eirogo lifuuse ero kyalo kino Kabugweri munatisa abantu abaneida ku kyalo kuno bambi n'abaana betuzaire bali kuti ekyalo kino era bali kukivaamu bali kujja mu matawuni tibaira olw'okuba okubasima. Era omwana gamana nga akagali ga Amagombe tajja mutoyi tanaabira miyandu yekweka bwekweke olw'okuti okwagana yabasima Amagombe. Kale eyo nembeera eri wano ku kyalo niwani? Tukoere ku kizibu ky'omulina ky'abantu bali kuziikulanga Amagombe batusibaire bali tuziikula ku bafu baziikwire mu Kasulayi mu seminero baziikula mu Kayakubu Wangapi baziikula n'omwana w'Osinya baziikula na Bondo baziikula n'abandi b'Emangere Budebera bakateeteeyi bano bonna babatwaire. Abo bantu nga bameka? Bantu nga 6 mwibanga ki? Muli eno mu wiiki dende lino kyakwainamira ino okubanga tujja okuwona ku nkyonga mukaire waife bamutwaire ngaye ate n'enfa gye yafaamu ng'ali nga eyafiira mu accident kubanga yafa enfa gye yafaamu yafiira mu kiigo ng'ali kunaaba bamwize wano bamuziika eibanga lyabaire amaze wansi nga tusuubira nga kino basobola okikola ng'ate era abantu bano bagiire nga bakosa abantu abaawummuleira gavumenti bewulisa okuba nga bali batulugunya kyokanga n'abantu abalamu ife otutambula batutaako obukosefu oba okwenda okutuyitira abantu baife wabula tuwataawo bw'amaanyi gakulwanisa. So kiki muli kwenda gavumenti babayambe batya? Kati ife batube nga bali tuyamba ku bantu abo okuba nga bataako omukono ogw'ekyuma okuba nga baba nibo basobola okubakuumira nga babaire babagemye okulekera okutulugunya mu mbeera oti neno gye tulimu nga mu kaseera kano. Era singa ekibaire kizira ife twanebere nga tukungana mu kiseera kino kubanga abantu bangi balina ebyo by'okukola. Ng'embeera eri eBugweri tiinangu eri abantu abalumbye ekyalo abalogo balumbye ekyalo ekya Kabugweri eibulanku era nga kye balikola bali kusimula abafu era nga eriyo ye baalya ku Yidde
Ebaira kujidi. Abataka bali kutativa idi nani airako. Era ngekiriwo amagombe embwa abataka baliga kuma bukume batasobola kuma tola ku ebisuminti. Aye nga tutebereza nti eri abasawo abekinansi abali bakasenga kuno. Nabatandise okucyankana embeera. Mami mubizibwe ye bana. Tuli eno. Tuli mbwe balikirivo bw'amaani. Bano tibali abantu balamu bali abafu. Baba abantu bali kwega buyiga basima buwanga. Basima buwanga. Basima buwanga. Kwa solo kulowooza bulowooza nti basima buwanga nga tutwidi. Kuba tutubaye eyo. Nga buno abantu bono buwanga babukolesa kuwanga mawembe bichi oba kuwonya abantu. Muna ipetisa tegera kubo babenda kuwonya oba babenda kulogera muti tukidi. Aye nga batwewalikiriza. Embere y'okusimula amagombe lete ku kyalo kono. Eka yejire kiwambu. Bazikula mchala Badiru, manya mchala Yakubu wangapi, bazikulo mwana wa Sinya, bazikulo mwana wa Badiru. Tibavuira awo bazikule mzeyo bondo emangere mchibali. Uyo tichikomye mange wakateteyi. Mzeyi yafaira ati twidio bamyaka giri abiri batola bayagana china kyerere. Nga obuganga bagire nabo. Batiba komyoko omukazi ali awo mulalo bamusimawo bamutolawo bamwenda kuki byena twagana batwaire kawanga bwe batwala buwanga obwo kale twalwa kutegeera bigendera byabwe bana bato beze obuyiwa mu speed sai mulowooza bali bana bato bana abakegeera obuyiwa bankegeera obuyiwa batandika myaka 3 kuika wansi so bino bikola bino inume tubaire woko okuva inumere mu 2005 okwira wansi bibaye bizirawo aye 2008 awo 2009 awo bwe biri kutandikira ebikola byabwe bali kujja nawe byokusimula abafu bamaze kubafu emirembe bali kuba tuluguni ole yera mbalira mu bimbonerezo bajja kumutola ku mutwe ninze wendi wano ndisubira nti omwana wange obanze mwene ninze njokwirako kiri kutwe inamiza okwira kokola ki okusimibwa kuba bwemba nfuire ndidi nti nja kusimibwa bantwale wona olikuti anti gofa bajja kusimula nti okufa kuzira kukulaga omufanga nti nga besunga ati olero tujamulya nakayimba buna abirye kuba kuno twayalala benda ino bana abirye babenda ino omazemu amaani butisa weno ekyero kino mwandiyenze babayambe batya batwirukirira abantu ati tuli kubenda kuno abantu bano bemuli kusonka mu lume bemutebeza ati abalikola emize gino balinga bameka abantu abayinza okubanga wagati wa abantu oti mukaago ba musanvu ekigulupu ekyesolokeza we tuli kusuubirira okay ng'ekyalo mwekubira ku enduulu eri RDC twekubirira ku enduulu eri chairman waabwe abatwala nga abayiwa so ensonga eno tekaali yaba chairman yaibwe so kyemuli n'okola nze ndowooza kwekubira enduulu eri RDC aida akuba olukiiko ku kyalo mali mu lukiiko omwo mujja okusala muti mubakobere muti obono tutumwenda oba tumwenda kuba RDC baba n'obuyinza baida akuba olukiiko RDC eda kweta n'abasawo ab'ekinansi n'abeera C3 abakulembeze babaide babeewo abeemiruka abaani ekuba nsonga buti ya security ibutebenkevu RDC kimugemaku so nze ndowooza ndi RDC aida kuyambako okusinga bano kuba bano abayiga mulopa mubayiga bene na bene okay tuyanza muzaido nkobere kuko seta wana muzaini wani ninze badute nywa kuvane kabugweri omuluka bunyantole igombo live blanco wo farotire nti wena bajja kusimula era ndikutira yala kwa mani kuba nafule mwindu kulwange bisere ebyo bamutula kuvaidi ndenga afire najo tukatimbwa titakwira magombe nga aziramu okwetegereza nga mwana bamutwala nabalenka ali awo omukazi nga magombe myaka gentaidiku kuba yafanga zera nkali bamusimwire twaida no polisi ya dali abantu baida balinga kuni polisi yali n'abasawo abakinansi ng'omwami oyo kituufu betulowokeza nga batwala omuntu oyo ife tulikuti eno nga abataka olw'ensonga nti omuntu yetwogeraku aba betwogeraku balimu obuyiga tusaba gavumenti etwirukirira abantu abe batutoleku mu mirembe kuba tunakusa omukono gw'ekyuma tudakuba tumenya amateeka tuli kusaba gavumenti etuyambe abantu abavuve ku kyalo kuno kuba baliko bona n'abaana baife abazaale ba kuno abo bebaza mizeejo bali kubaleetamu emizeejo kuba bo basenze kale tusaba gavumenti batutoleku kuba tina amagomba gasooka bakuboneza ino abantu. Basimere ate ife tubatya bayiga
n'olwekyo tuzabye nyo tusobola okulambula gavumenti n'obuyinza okutolako omukokolo ogwo tugisaba etuyirukirire kizibu kye tuli nakyo bayire baavwa abakulembeze babayambye tebatuyambye abo bali kukoba nti tukozesa omukono gw'ekyuma gutali kwenda kukozesa kiba tubise mu mateeka bakolako ng'amateeka egalagira tutulina kukola tutulina kubita mu mateeka bananje batuleke bakati balemereirwa bakati abani ife tulemereirwa tubone ng'abataka bwe twebigoba kwe kiri ng'ekyo abantu bano bafiira mu bitundu ki abantu abo chairman LC1 naye kutegera ebaluwa yebavuira ayi nganzo omutaka omusado omulimi wa bulido tidi yebavuira mbona bone numba kumerawo kuzimba tiso kumubuza nti olikuba tiri kukachiko okay kumbere neriwe yokusimula abafu abantu tebajja n'ebintu bibwe tuwe ku kifaanani embere y'obwire ku kyalo kona ebetya mbega n'obuzibu obuliwo waliwo omwaya mulala eyali ku ensonga duzi basima mu olunwe bamweta Ibula wante omwami oyo n'atola abantu yasoza mu isabo twamukati amuna iwe obanga olina isabo lyo tiroji isabo liryo ngo waliranisa musawo y'ekinansi olina ebaluwaddo abantu abayidamu bayida kukolona omulimo ndowooza ki amani watuse ensonga edo tyatwalanga kikulu n'ebizibu bino obuduzi okuggwawo byasigalirawo bityo so mwena buti mwetyeme ku bwetyame ng'ab'ekyalo ambagano ife obulankatu abutwaire ya ab'obuyinza abagamaga ni kalicha baidye balambula bakuba kamera ni wa polisi yaliwo bamuhaninga omuntu yaje nayo polisi so omuntu mwamugemesa polisi byatukawa awo twategera ife abataka wakala ko nyina ku site wabona ile bintu bambi embere kyoweri wano ku kyalo Kabugweri era nga abataka bali mu kutya olwa abantu abali kujja abalogo nga basimula abantu obwire nga bali enyama yaibwe abandi batwala ebisigalira naddala obuwanga nga wenkobaire ife tukali eno okufollowinga ku nsonga eno wabula tukitegere ku nti ono ye basembyeyo omukyalo okusimula nti yafuira mu kihigo nga accident tiyafa mu ngeri ya bulido yafanga mu ngeri ya kibwatukiro banga accident era oba oliawo abakoze kino balina ensonga lwaki bajire kwono aye nga abantu abasoba abataano nabakasimula mu ibanga nga lya mwezi era nga muno mulimu n'abaana abato mwabamu n'abalalu ngeri omuntu yali omulalu wabula amagombera bajja bagasimula so n'okutya okuliwo era nga abataka kye balikoba benda babuyinza bavuye babayambe nti ekyalo batandisa okukitya weirenga kyeibwe ndi Yazid Yolisigira bakale ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Ebikola bino ebyokusimula abantu biberenga bikenderekendaire munku twakoma okubigulira mu district yeruka nadala ku kyalo ky'Ebusalamu ngene yona yali abantu abalinga batandisa okusimula abantu abafu bajja n'ebisigalira nga kwotere n'enyama deni ni mu district y'Ebugiri mu bitundu by'Enankoma eno kyali kibitirire twajayo kunga abantu abasoba 10 nga bajja nga babasimwire bajja n'ebisigalira wabula ab'obuyinza nga bali wala n'abatwala abasawa b'ekinansi bavaayo naddala mu bitundu by'Enankoma baida bakuba olukiiko abataka basonga ku bantu bali batebereza okubanga nabali enuma ow'ebikola bino babagema abandi bali mu makomera era tusuubira nti oba oliawo ab'obuyinza banaataawo amaani n'embeera esobola okuterera wano ku kyalo ekya Kabugweri abataka bafuna ku buweerero nga owulira abataka bakubye nti bebali kutebereza okubanga bakola bina basawo bakinansi era babatya nga mwidi abasawo bakinansi batiisatiisa abantu naddala mu bitundu eby'ekyalo batiisatiisa abantu abataka balikambo babatya oba oliawo nga n'abandi kwatuwire ku nti voice yena musawo wa kinansi voice ya person w'ekyalo musawo wa kinansi kyova obona bali kwekubirira enduulu bali kusimula amagombe aye abantu abandi bayambye abandi bali ku bukiiko bwero si wano tebasobola kubayamba so embeera yabanga
butisaawe eno eri kwenda muku abobuyinza okuva Ekyalo oba waigulu ku district bavuye baide bayambe abantu bano aye nga ifwe tuida kugezaako bambi tuida kufuba okubona nga abataka babayamba okutegeeza abekigemaku naddala nga kwotera okwe-exposing ensonga eno tuboneke nga abataka bayambibwa ekyalo kibeeku emirembe abantu beyagaire ku kyalo kyaibwe nga woowulire nti abalikola einuma eyo bino bibaire nga bisiza ku kyalo kuno about 10 years ago wabula bibaire byakatandika butandika oluvannyuma lw'abantu okwida okusenga era nga naddala kuliku abasawo ab'ekiransi abayaka naddala abavubuka abali kwegera emirimu gino bali kulowooza nti nabali kwenigira mu bikola bino ebyekirogologo. So nebyabakali ku subscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze Yazid Yolisigira owefe busedde mu bikado tijja kuswika wano mundeke enveewo nga zena bakali kundya.